Ya wo Kojo Bofour Dr. Ajari Bofour ya wo Yeji wo Buno East Mantam no mu de kokobo mu den ma fulani fo ne wonyamo ase won sesa won ema nyina ne bibia wo mu obi a emfi Kojo Bofour ho no mo sesi ante sadia wo beti bibi nka Adom Kasee etwaso Ohino wo Kojo Bofour Dr. Ajari Bofour wo Yeji ye no ewo Buno East Mantam no emu kokobo anu den ma fulani fo wo Kojo Bofour so mo from asas ne so nkonya sadia ombefa kokko salolo na bro ne sentrefo edi nkomo no wo choice say fulani fo ye wo honom no be ye fe bebreni na mo de hye wo honom na fa tete mu na enam sensu ta ponchirani a wo je wo ni ntino se die amen wo mo Fulani herdsmen are disturbing the farmers on Kojo Bofour land. There is no week we will not get a complaint about farmers, cattle destroying the foodstuff of farmers on our land. We have called the Fulani chief, spoken to him, we've brought letters from our lawyer, Lawyer Bribuahi, warned him, and they are not taking it serious. Enwechi, Adom Kasee ne kafo ne bia wo honom de nkomo, won simbi odi tudwa eni. Afi do buru ikanan. Eburu no mi anka se metumi hu se eburu na yeye pa. Ada ade be chia mere no be ko hoko gu eburu no. O makoto se Fulanifo ne ntwe na kwa wi ni nyina. Bakuse kura wo anya mbu. Fulanifo timi esuma ye nantwie. O mo so nantwie no kwa afuo no mo kwa wi sa amwa ni nyina. Nnuama ni nyina wo mo wi. Ya sa kwa kanso so kura na wo mo di echi epe ya abore ye.